ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро бо хабарҳои дохил ва хориҷи кишвар мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонед. дар студия бо шумо Саид Мукаррам Шарифзода ва Мадина Назарова. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати гузоришҳо. шиносоӣ бо гузаштаи пурифтихори халқи тоҷик ва дар ин замина баланд бардоштани ҳисси худшиносӣ шоҳасари академик Бобоҷон Ғафуров китоби тоҷикон ба ноҳияи Лағш расид. сокинони ноҳия ин тоҳфаи роҳбари давлати худро ҳамчун як тоҳфаи гаронарзиш қабул намуд. сард омадани зимистон ба кам шудани маҷрои дарёҳо сабаб шуд. истифодаи самаранок ва сарфакононаи нерӯи барқ аз масъулиятнокии шаҳрвандон вобаста аст. бо дастгирии бевосити чоракорони маҳаллӣ якчанд нафар оилаи ниёзманд бо ангиш ва ҳезум таъмин гардиданд. озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст иқдоми муҳиме дар самти баланд бардоштани завқи ҷавонону наврасон ба китобхонӣ. бештар китобҳоро ҳам бо забони русӣ ҳам бо забони тоҷикӣ мутолиа менамоям, вале бисёртар шавқ рағбатам ба адабиёти ҷаҳон аст. дар ноҳияи фархор заминҳои бекор хобида ба гардиши кишоварзӣ ворид карда мешаванд. оқибатҳои ногувори никоҳи хештабории наздик, бемасъулиятӣ ба солимии насли оянда, масъулият бар души кист? дар асоси супориши пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати омӯзиши амиқи таърихи пурифтихори халқи тоҷик гурӯҳи кории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон шоҳасари академик Бобоҷон Ғафуров китоби тоҷиконро ба ноҳияи Лағш расониданд. хотиррасон мешавем ки бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ бо иқдоми сарвари давлат китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров дар шакли нав чоп ва ба ҳар як оилаи тоҷик тӯҳфа карда мешавад. гузориши Идигули Маҳмуд аз ноҳияи Лағш. дар асоси супориши пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои омӯзиши таърихи пурифтихори халқи тоҷик гурӯҳи кори дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон шоҳасари академик Бобоҷон Ғафуров китоби тоҷиконро ба ноҳияи Лағш расониданд. мақсади асосӣ чунин иқдом шиносоӣ бо гузаштаи пурифтихори халқи тоҷик ва дар ин замина баландбардоштани ҳисси худшиносии насли имрӯзу фардои миллат мебошад. мутолиаи шоҳасари академик Бобоҷон Ғафуров китоби тоҷикон барои ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ муҳим арзёбӣ гардида ин иқдоми наҷибонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шоистаи таҳсину ситоиши ҳамагон аст. имрӯз яке аз дастуру супоришҳо ғамхориҳои навбатии пешвои муаззам ин аст ки дар арафаи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳар як оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин кардидани тӯҳфаи тоҷикон алома Бобоҷон Ғафуров ин як тӯҳфаи арзанда дар арафаи 30-солагии истиқлолият мебошад. солҳои пеш дастрас намудани китоби тоҷикон ба ҳар як кас муяссар намешуд ва хеле ҳам мушкил буд. имрӯз ки бо ин иқдоми наҷибонаи пешвои муаззами миллат мана чӣ хеле ки шоҳид гаштем имрӯз мардуми сарбаланди ноҳияи Лағш аз ин тӯҳфаи арзандаи пешвои миллат сазовор гардидааст. китоби тоҷикони академик Бобоҷон Ғафуров шаҳодатномаи миллати тоҷик қосиди сулҳу салоҳ бостобии саҳифаҳои пурғановати таъриху тамаддун ва хотираи таърихии мо мебошад ки дубора эҳё намудани шукӯҳу шаҳомат ва мақоми ин китоб бо иқдому дастгирии пешвои муаззами миллат вобаставу пайваста буда тавассути фонди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз навчоп ва дастраси шаҳрвандони Тоҷикистон мегардад. чӣ хеле ки ҷаноби олии пешвои миллат муҳтарам президенти ҷумҳурии Эмомалӣ Раҳмон дар паёми соли гузашта гуфт ки ба хонандони ҳар як тоҷик китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров тӯҳфа мешавад аз хазинаи президент ина ба мо даст расид. тоҳфаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон китоби тоҷикони алома Бобоҷон Ғафуров дастраси ҳар як оилаи сокини ноҳияи Лағш гардида истодааст. сокинони ноҳия ин тоҳфаи роҳбари давлати худро ҳамчун як тоҳфаи гаронарзиш қабул намуд ки боиси дилгармии сокинон ва боварии том ба ояндаи дурахшону накӯи ватани азизамон ҷумҳурии Тоҷикистон
гардида истааст. номи ин шоҳасар инъикосгару баёнгари андешаи миллӣ, тарбиятгару эҳёгари маданияту ахлоқи ҳамидаи мардумони ин сарзамини биҳиштосо мебошад ки эътирофу эҳтироми он қарзи фарзандии ҳамагон мебошад. бояд гуфт ки на танҳо хондану азбар кардани ин шоҳасар балки барои мардуми кишвар талаби замон мебошад, балки дар равоқи китобҳои хона нигоҳ доштани ин муқаддасоти миллӣ ифтихору имтиҳонест ки ба худшиносию худогоҳӣ далолат менамояд. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи Лахш. китоби тоҷикони академик Бобоҷон Ғафуров шаҳодатномаи миллати тоҷик ва бозтоби саҳифаҳои пурғановати таъриху тамаддун ва хотираи таърихии миллат мебошад. китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров давраҳои мавҷудияти таърихии миллати тоҷикро пурра фаро гирифта хотираи абадзиндаи миллати бостонӣ ва тамаддунофар аст ки барои наслҳои имрӯз ва оянда мутолиаи он ниҳоят муҳим ба ҳисоб меравад. имрӯз чун анъанаи замони соҳибистиқлолӣ тарғиби мероси маънавӣ ва суннатҳои мардумӣ ки аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамаҷониба дастгирӣ меёбад, аз муваффақиятҳои сиёсати фарҳангие мебошанд ки барои тақвият бахшидани худшиносии миллӣ заминаи мусоид мегузорад. гузориши хабарнигорони мо. арзиши илмии китоби тоҷикон бениҳоят бузург аст ва Бобоҷон Ғафуров бо заҳмати чандин солаи худ мардуми ҷаҳонро бо саҳифаҳои рангини миллати тоҷик ошно кард. дар воқеъ шаҳодатномаи миллати тоҷик ва бозтоби саҳифаҳои пурғановати таъриху тамаддун ва хотираи таърихии миллат унвон намудани ин шоҳасар иқдомест ки дар таҳкими давлатдории миллӣ ва фарҳангсолории мардумони мо нақши муҳиму беҳамто дорад. дубора эҳё намудани шукӯҳу шаҳомат ва мақоми ин китоб бо иқдому дастгирии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста буда аз ҳисоби фонди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз нав чоп ва дастраси на танҳо шаҳрвандони Тоҷикистон балки дастраси мардумони ҷаҳон мегардад. муҳимияти ин асари бунёдии таҳқиқотӣ дар арсаи таърих барои халқи тоҷик дар он аст ки дар таърихшиносии миллӣ як таҳаввулот ва инқилоби худшиносию худогоҳии миллиро ба миён овард. ин иқдом аз тарафи тамоми мардуми ҷумҳурӣ ҳамовозии калонеро ба вуҷуд овард. ин асар яке аз асарҳои бисёр ҳам маъруфи таърихшиноси сатҳи ҷаҳонӣ Бобоҷон Ғафуров мебошад ки аз тарафи бисёр олимони шинохтаи дунё, сиёсатмадорон, аҳли илму адаб баҳои баланд гирифтааст. рӯ овардан ба таърихи гузаштаи мо ин аз он гувоҳӣ медиҳад ки мо таърихи кӯҳанбунёд дорем ва аз он ифтихор мекунем. ин китоб дар тарбияи маънавии инсон, дар бедор кардани ҳисси ватандӯстиву хештаншиносиву баландбардоштани ҳувияти миллии мардуми мо саҳми арзандае мегузорад. имрӯз чун анъанаи замони соҳибистиқлолӣ тарғиби мероси маънавӣ ва суннатҳои мардумӣ ки аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамаҷониба дастгирӣ меёбад, муваффақтарин сиёсати фарҳангие мебошад ки барои тақвият бахшидан ба истиқлоли сиёсӣ ва худшиносии миллӣ заминаи босазое мегузорад. аз нав чоп намудану ба ҳар як хонаводаи Тоҷикистон расонидани китоби тоҷикон ба зеҳну тафаккури мардум таъсиргузор аст ва ба даст овардани ин китобро ҳама бесаброна интизорӣ мекашанд. тӯҳфаи президент ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳамаи сокинони ҷумҳурии Тоҷикистон бори дигар нишон медиҳад ки мардуми мо ба рӯҳияи худшиносӣ, худогоҳӣ бояд ки тарбия карда шавад. ҳар фарди бедордили миллат бояд омӯзиши таърихи халқи азизашро вазифаи муқаддаси худ донад, аз гузаштаи пуршебу фарози он сабақ гирад ва бо корномаҳои фарзандони мардуми боҳимматаш шинос шуда онҳоро дар ҳофизаи таърихияш ҷой диҳад. дар шароити имрӯза мутолиаи ин асари пурқиммат барои омӯхтан ва шинохти дурусту воқеъбинонаи гузаштаи халқи тоҷик нақши муҳим бозида ба таҳкими худшиносии миллии сокинони кишвар мусоидат менамояд. дар айни ҳол на танҳо хондану азбар намудани китоби тоҷикон талаби замон мебошад, балки он ба худшиносию худогоҳӣ ва ҳувиятсозӣ далолат менамояд.
کتاب منبع اساسی از خود کردن علم و دانش، محصول عقل و ذکاوت انسان و یکی از مهمترین واسطه های باسواد و معرفتناک کردن اهل جامعه، علل خصوص نسل جوان به حساب می رود. با نظرداشت اهمیت بزرگ معنوی داشتن کتاب و هرچی بیشتر جلب نمودن توجه نسل نورس و جوان به کتابخوانی، 2 سال است که با تشبث به واسطه پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است برگزار می گردد. نوریدین قربان و اهل دین کریم گزارش می دهند. از یک عائله 2 نفر مادر و دختر روزیگل بویاکова و مدینه جمال‌الدین در دور نهایی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک کرده جای دوم را اشغال کردند. نامبرده ها از روی نامیناسیای خواندن و از یاد کردن آثار ادبیات جهان شرکت کرده مهارت سخنوری و زباندانی خود را نشان دادند. می گفتید که کدام عامل و سبب ها شما را وادار ساخت که محض شما و مدینه از روی یک نامیناسیا اشتراک کرده مهارت خود را نشان دهید؟ انتخاب اول از مدینه بود، من پیروی او. چون دخترم که در صنف تعلیماتش با زبان روسی تحصیل میکند، بسیار شوق رغبت دارد به ادبیات جهان. افتخار و سربلندی هر یک پدر و مادر موفقیت فرزند است. نمیخواستم که برای وای مانع شوم. در وقتی تیاری دیدن به آزمون بعضا من مدینه رو راهنمایی میکردم، بعضا مدینه به من خصوصا در درست قرائت کردن شعرها به من کمک میکرد. مدینه جمال‌الدین خواننده صنف 10 گیمنازیای رقم 74 شهر دوشنبه کتابخوانی را دوست می‌دارد و به آثار و ادبیات جهان شوق و هوس بی اندازه دارد. نامبرده در مکتب با بهای اعلی تحصیل نموده، داننده زبان‌های خارجی روسی، انگلیسی و غیره میباشد. او 75 نامگوی اثر را مطالعه کرده در آزمون اشتراک کرده غالبیت را به دست آورده است. مدینه موفقیت خود را محض از آموزش و مطالعه شبانه روزی کتاب علل خصوص آثار شاعران و نویسندگان جهان معنیداد میکند. من یکی از نورسان خوشبخت دوران استقلال بوده از همه شرایط های پایتخت و مانند کتابخانه های زمانوی، آموزشگاه های زبان آموزی و استادان بهترین گیمنازیای رقم 74 ثمرناک استفاده برده در آزمون با نفوذ سزاوار جای دوم گشتم. محض مطالعه کتاب بود که در این آزمون با نفوذ سزاوار جای دوم گشتم و نه تنها در آزمون بلکه در المپیاد نیز سزاوار جای شدم. در مکتب و ناحیه سزاوار جای اول و در دور شهری سزاوار جای دوم گشتم و بیشتر کتاب ها را هم با زبان روسی هم با زبان تاجیکی مطالعه می نمایم، ولی بسیارتر شوق رغبتم به ادبیات جهان است. بسیارتر کتاب های ادبیات روس، ادبیات فرانسه، انگلیس و غیره ها را مطالعه می نمایم، چون که می خواهم که از فرهنگ، مدنیت، عرف و عادت جهانیان نیز با خبر شوم. خواندن و از یاد کردن آثار ادبیات جهان یکی از نامیناسی‌های آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است به شمار رفته. شماره اشتراکچیان در این بخش نظر به سال یکم خیلی زیاد به قید گرفته شد و آمادگی آنها نیز جدی به نظر می رسید. این شهادت آن است که نسل نورس خصوصا جوانان در برابر خواندن ادبیات کلاسیکی و معاصر تاجیک به ادبیات جهان مراغ ظاهر کردند. تشکیل و گذراندن آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است مکتب بزرگ تربیه می باشد. آزمون راهنمون کننده همه طبقه جامعه به سوی علم و معرفت محسوب می شود. نوریدین قربان، اهل دین کریم، مقصد برای برنامه اخبار. ادامه برنامه اخبار. در ناحیه عینی نیروی برق سرفکارانه استفاده برده شده، ساکنان منزل‌هایشان را اساساً با انگشت و دیگر مواد سوخت، گرم و با همین واسطه غذا نیز آماده می‌نمایند. همچنین با مقصد دستگیری قشر نیازمند جامعه، تدبیرهای خیرخواهانه از قبیل تقدیم مواد سوزشواری انجام داده می‌شود. گزارش فرهادی رحمت. سرفکاری از گوشه معرفت است. پس اگر شخص با معرفت و با فرهنگ باشد، آنگاه در زندگی سرفکار و صرفه‌جو می شود. داشتن معرفتی بلند انرژتیکی راهی یگانه پیشگیری استفاده غیر مقصدناک نیروی برق می باشد. در ناحیه عینی ولایت سوخت، ساکنان با مسئولیت شناسی زیاد تلاش می نمایند تا با استفاده از نیروهای الترناتیوی از جمله انگشت در استفاده برق سرفکاری نمایند.
شهروندان عهدهداری خود را سریع وقت و با صفت اجرا می‌کردگی زیادند. متاسفانه میان ساکنان نفرانی یافت می‌شوند که آنها پول استفاده نیروی برق را سریع وقت پرداخت نمی‌سازند. وابسته به وضع امروزی ذخیره‌های آب کشور در فصل زمستان باید در اوایل تشکیلات مؤسسه‌ها و کارخانه و کارگاه‌ها صرف نظر از شکل مالکیت، نظام استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق و پیشگیری کردن اسرافکاری آن را رعایت می‌نمایند. در برابر بنیاد و نوسازی اقتدارهای نوی گیدروانرژتیکی صرفه‌کارانه استفاده نمودنی نیروی برق نیز می‌تواند در رشد ساحه مساعدت نماید. ساکنان ناحیه عینی بران نظرند که صرفه‌کارانه استفاده نمودن نیروی برق باعث می‌گردد که بودجه عائله غنی گردد. در برابر این تدبیر یک نسل همگذاری اهالی به غنی گردیدن بودجه دولت و رشد انرژتیک میباشد. این را به نوبت گرفته هر یک شهروند عهدهدار است که معرفت بلند استفاده نیروی برق را داشته باشد. امروزها که فصل زمستان است نیاز به نیروی برق به مراتب زیاد می‌گردد. در همین زمینه با اقدام کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه عینی و از جانب فعالان آن به نفران نیازمند به مقدار معین انگشت دسترس کرده شد که این عامل باعث می‌گردد که در استفاده برق صرفه‌کاری نموده فصل زمستان را به مشکلی پس سر نمایند. در اینجا با دستگیری به واسطه چهارکاران محلی یک چند نفر اوایل نیازمند با انگشت و هیزم تامین گردیدند. از آن جمله با 90 تن انگشت. با نظرداشت آن که در جمهوری تاجیکستان ذخیره‌های گیدروانرژتیکی زیادند و رشد آینده اقتصاد ملی به این ساحه وابسته است، آماده نمودن متخصصان در این سمت عینی مداوم میباشد. در کارخانه و تشکیلات، مؤسسه‌های ساحه‌های معارف و تندرستی و اقتصادیات و کشاورزی شهر استرافشان برای عاقلانه پرثمر استفاده کردن نیروی برق کارهای فهماندهی انجام داده می‌شود. این است که امروز نیروی برق از جانب اهالی در شهر و دهات استرافشان صرفه‌کارانه استفاده شده برای آماده نمودن خوراک و گرم نمودن منزل‌های زیست از انگشت و دیگر نمودی سوزشواری استفاده برده می‌شود. گزارش مضبوط بابازاده در این خصوص. طفل جهد و تلاش‌های اعضای کمیته شهری و گروه کاری ترغیبات تشویقاتی عاید به ثمرانک و عاقلانه استفاده بردن نیروی برق امروز در شهر استرافشان ولایت سوق استفاده این نعمت بی‌بهای طبیعت به معیار درآمده است. همچون آموزگار در محل زیست جماعت و تشکیلات مؤسسه‌ها تبلیغ و تشویق نموده از ساکنان احترامانه خواهش می‌نماییم که قوه برق را ثمرانک و در حالت‌های ضروری استفاده برند. معلوم گردید که در 22 کمیته محله و 10 جماعت دهات شهر استرافشان مشتریان از تجهیزات کم مصرفی برقی بیشتر استفاده کرده نیروی برق را تنها برای روشنایی، تماشای تلویزیون و گوش کردن رادیو، تحصیل و کتابخوانی و شغل کسبی دوست داشته صرف می‌سازند. در جماعت دهات چهارباغ شهری استرافشان زیاد از 20,000 نفر اهالی در 3509 خودجگی متحد گردیده اهلانه عمر به سر میبرند. همگان از دائمی گردیدن استفاده نیروی برق شاد و ممنون هستند و نسبت استفاده این نعمت بی‌بها احتیاطکاری صرفه‌کاری میکنند. امروز فصل سرما در همه خانه‌ها و حجره‌های استقامتی ساکنان 5 دهه جماعت بخاری‌های هیزمی و انگشتی وصل گردیده گرمی خانه‌ها تامین است. در حوالی سفر و 3 عائله همراه فرزندان که در مجموع 18 نفرند خوراکپزی چایجوشانی را در بخاری‌ها و تجهیزات گازی به انجام رسانیده از استفاده نیروی برق تنها بیگاهی و سحرگاهان استفاده میکنند. در حوالی حلیم بابایف نیز 3 عائله خوش و خرم و با شکرگزاری از استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان عمر به سر برده جهت آمادگی به زمستان هیزم انگشت ضروری ذخیره نموده امروز تنور نانپزی بخاری‌های انگشتی و خوراکپزی را از مواد ذخیره تامین می‌سازند. هنگام روی نوار آوردن این لحظه‌ها با مشاهده رسید که میان همه ساکنان شهر و دهات آزمون غیر رسمی آمادگی‌ها به موسم زمستان رایج بوده. برابر ذخیره مواد آذوقه، سبزیجات و میوگی‌ها، نوشابه خورش‌ها، مواد سوخت خوش‌صفت آماده می‌سازند و در بخاری‌ها گذاشته خانه‌ها را گرم و خوراک نصف روزی شامگاهی را می‌پزند. گذشته از این در موازی 610 عدد خواجگاه دهقانی جماعت دهات چهارباغ 295 هکتار باغ درختان میوه‌دهنده موجود بوده. در نتیجه هر سال دایر نمودن به شکل دراری درختان هیزم فراوان ذخیره و در فصل زمستان مورد استفاده قرار می‌گیرد. مضبوط بابازاده از شهر استرافشان برای برنامه اخبار. برنامه اخبار را ادامه می‌دهیم. با مقصد بهتر نمودن سطح خدمترسانی طبی به اهالی امروزها تعمیر و تجدید و با دستگاه‌های زمانوی تجهیزانیدن مؤسسه‌های تندرستی مخصوصاً شعبه‌های نجات و بیمارخانه‌های صورتی شهر و ناحیه‌های مملکت با سرعت ادامه دارد.
шуъбаҳои наҷоти беморхонаҳои сироятии шаҳрҳои душанбе, ҳисор ва ноҳияи варзоб аз таъмири асосӣ бароварда шуда бо дастгоҳҳои тиббии муосир таъмин карда шуданд. гузориши хабарнигорони мо. пас аз ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ маҳз бо дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи хосаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар кишвар садҳо муассисаҳои тандурустии хуштарҳу замонавӣ ва муҷаҳҳаз бо таҷҳизоти муосири тиббӣ сохта ба истифода дода шуданд. маҳз натиҷаи андешидани чораҳои муҳим ва саривақтӣ дар соҳа буд, ки имрӯз сатҳ ва сифати хизматрасонии тиббӣ дар мамлакат ба талаботҳои замон ҷавобгӯй буда, шаҳрвандони кишвар имкон доранд, ки ҳатто душвортарин ҷарроҳиҳоро дар муассисаҳои кишвар гузаранд. бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани ҷашни бузурги миллӣ, сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, имрӯзҳо дар баробари сохтмон ва азнавсозӣ, ҳамчунин таъмиру тармими муассисаҳои тандурустӣ дар тамоми гӯшаву канори мамлакат бо маром идома дорад. махсусан як қатор муассисаҳои тандурустие, ки барои табобати гирифторони бемории коронавируси нави COVID-19 ҷудо гардида буданд, пас аз шифо ёфтан ва пурра рухсат шудани шаҳрвандон аз таъмири ҷорӣ бароварда шуда, инчунин бо таҷҳизоти муосири тиббӣ таъмин гардиданд. дар доираи ин иқдом бо дастгирии ҳукумати кишвар, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ва шарикони рушд, шуъбаҳои наҷоти беморхонаҳои марказии ноҳияи Варзоб, шаҳри Ҳисор ва беморхонаи клиникии шаҳрии бемориҳои сироятии шаҳри Душанбе аз таъмири куллӣ бароварда шуданд. тавре роҳбарияти беморхонаҳои мазкур иброз доштанд, дар баробари аз таъмири куллӣ баровардан ҳамзамон муассисаҳои номбурда бо як қатор таҷҳизотҳои муосири тиббӣ низ таъмин гардиданд. бо дастгирии бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, вазорати тандурустӣ ва шарикони рушд, шуъбаи эҳёгарии беморхонаи марказии шаҳри Ҳисор аз таъмири капиталӣ бароварда шуда бо таҷҳизотҳои нави замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шуд. таҷҳизотҳои нави замонавӣ ба монанди дастгоҳи нафасдиҳии сунъӣ, кардиомонитор, пулсоксиметр, оксигенератор, балғамкашак, дефибриллятор, дастгоҳи сабти барқии дил муҷаҳҳаз гардонида шуд. ба ҳар як хати бемор хобидагӣ хати алоҳидаи оксиген гузаронида шуда, шуъба бо оби гарму хунук таъмин карда шуд. зикр намудан ба маврид аст, ки аллакай шуъбаҳои мазкур ба фаъолияти муқаррараи корӣ баргашта, дар онҳо баҳри расонидани хизматрасонии босифати тиббӣ ба аҳолӣ тамоми шароит ва имконоти мусоид фароҳам оварда шудааст. таъкид кардан ба маврид аст, ки давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъалаи ҳифзи сиҳатии ҷомеа, ки боигарии давлат маҳсуб меёбад, таваҷҷӯҳи хоса медиҳад. корҳои таъмирӣ ва таҷҳизонидани дастгоҳи муосири тиббӣ дар дигар шуъбаҳои наҷоти муассисаҳои тиббӣ низ идома дорад. яке аз сабабҳои таваллуди фарзанд бо нуқсонҳои модарзодӣ ва носолӣ ин никоҳи хештутабории наздик мебошад. барои никоҳи хештабории наздик дар Тоҷикистон иҷозат нест, аммо то ҳол ба назар мерасад, ки бархе аз волидон дидаю дониста қонуншиканӣ карда фарзандони худро ба таври маҷбурӣ ба хештабори наздик хонадор менамоянд. Манучеҳри Сулаймон доир ба оқибатҳои ногувори никоҳи хештабории наздик гузориш омода намудааст. илм ин воқеият аст, таваккалӣ ҷаҳолат. мушкили ҳассосе ки то имрӯз ҳалли пурраи худро наёфтааст, ин никоҳи хештабори наздик дар ҷомеаи шаҳрвандии Тоҷикистон мебошад. гарчанде барои пешгирии ин мушкилии рӯз дар Тоҷикистон қонуни ҷудогонае ба тасвиб расид, аммо то ҳол ба назар мерасад, ки бархе аз ҷомеа дидаю дониста қонуншиканӣ карда худу наздиконро дар вартаи ҷаҳолат мегузоранд, ки ин оқибати хеле бадро дар пай меорад. дар кадом ҳолат метавонад ки тавлиди фарзанди нуқсондор гардад агар зан ё мард хешу табор бошанд, ҳардуашон дорандаи ҳамин ген мешаванд. ҳардуи ҳамин агар хонадор шаванд, фарзанди носолим ба дунё оранд, ин ҳам ки бошад сабабгори хастагии оила мешавад, боиси ҷудошавии оила шуданаш мумкин аст. шарафёб гардидан ба зиндагии осоишта аз ақл, фаросат ва эҳсоси баланди масъулияти ҳар шахс вобаста мебошад. як иштибоҳ метавонад як умр инсонро ба мушкилӣ рӯбарӯ созад. акмал буриёв, сокини шаҳри Душанбе, бо духтари холааш хонадор шуда 2 сол мешавад, ки бо ҳам зиндагии муштарак доранд. оқибати никоҳи хештабори наздик буд, ки кӯдаки аввалини ин хона маъюб ба дунё омада вафот кардааст. падару модарам
مرا به دختری خالم مجبور دادند. از سبب که خالم ثروتمند بود والدینم کوشش کردند که ما با هم ازدواج کنیم. خونهای ما هم یک بودند. پدر و مادر مرا گوش نکردند و توی شد. حتی به همدیگر مهر و محبت نداشتیم. 2 سال زندگی کردیم. فرزند تولد شد. معیوب. آن هم زنده نماند. دیگر چی گویم؟ توصیه می دهم به پدر و مادران که دارایی نمیتواند انسان را خوشبخت کند و فرزندان خود را مجبور به خویش ندهند. نکاح خویش و تباری شرط و ضرور نیست، چون که آینده نسل آینده ناسالم می آید. نگارا علімова نیز با پسری عمکش خانه‌دار شده. در نتیجه از آنها فرزند جسماً ناسالم به دنیا آمده است و این مادر جوانی خود را به این کودک معیوب خود بخشیده است. جوانی ما قطعی امی کودک فقط در رای بلیسو در رای امی دختر و امی چیزا گذرونده. زیغ میشیدم که خیلی حالی دخترچه من نقض میشید، دوام مکتب میرفت به خرسندی به چقه و یا ارزو حواسو مکتب میبردن شه. با اطلاع متخصصان ساحه تندرستی، جوانانی که به سن ازدواج رسیدند، مخصوصا نفرانی که با دختر عمک پسر خاله خانه‌دار شدند، حتما از تشخیص طبی گذرند. پیش از خانه‌دار شدن تشخیص‌های ونمو، تشخیص گپاتیت، تشخیص گروه خون و ریزوس فاکتور باید انیق کرده شود. میتواند که گروه‌های خون موافقت نکنند در آینده فرزنددار شدن مشکلی پیدا شود. در اکثر موارد پدر و مادران عاقبت ناخوش این عمل خویش را اندیشه نمی‌کنند و برای مال و ملک فرزندان خود را مجبور به خویش و تبار نزدیک خانه‌دار می‌کنند و در صورت تولد شدن کودک با نقص پشیمان می‌شوند که سود ندارد. عذاب ما خودم میکشم، هیچ که نمیدونه. خودم میدونم خدا، نه خسورها نه شوهر، یگان کس نمیدونه. بهتر از این علاج واقعه پیش از وقوع، یعنی والدین قبل از انتخاب عائله فرزندان خود اندیشه کنند و حیات شیرین آنها را تلخ نگردانند. منوچهر سلیمان، مقصد برای برنامه اخبار. мегузарем ба хабарҳои хориҷи кишвар. шумораи ҳалокшудагон бар асари барфбод дар Япония ба 13 нафар расида, беш аз 280 каси дигар ҷароҳат бардоштанд. ҳамлаи силоҳбадастон дар вилояти Балхи ҷумҳурии исломии Афғонистон боиси марги 2 корманди сохторҳои қудратӣ ва захмӣ шудани 3 каси дигар шуд. шарҳи пурраи хабарҳо. механикунонии хоҷагиҳои кишоварзӣ омили муҳиме дар самти рушди соҳа дониста шуда, боиси фаровонҳосилӣ мегардад ва мутобиқи стандартҳои муайян шуда кишту парвариш шудани маҳсулотро таъмин менамояд. дар мукаммал намудани марказҳои хизматрасонии техникии шаҳру ноҳияҳои мамлакат саҳми корхонаҳои ватанӣ ки ба истеҳсоли таҷҳизоти соҳаи кишоварзӣ машғуланд назаррас мебошад. гузориши ҳамкорони мо. با مقصد تشکیل و مکمل نمودن مرکزهای خدمترسانی تکنیکی در تمام شهر نوحه‌های جمهوری، تاجیک اگرولیزینگ با کارخانه‌های وطنی جمعیت سهامی پوشیده اگروتک سرویس، جمعیت سهامی شکل پوشیده تاجران، کارخانه واحد دولتی کارگاه ماشینسازی، جمعیت سهامی کشاده سامان کلاب تجهیزات و جمعیت سهامی شکل پوشیده نوسلمش باید به خریداری تراکتورهای گوناگون تمغه MTZ، یوتو و کمباین‌های غله‌دروی نیو و تجهیزات وطنی از قبیل تایبند، کارتوشکا شینونک، کارتوشکا کنک، فرمکنک برای شینانیدن درخت، علفدروهای دیسکی، اسپورهای 2 و 3 تنگه، چیزل کلتیواتور، چپر، لمخ، یدک‌های تراکتوری و گندم کوبک شرطنامه همکاری بسته تکنیکای ماشین‌آلات ذکر گردیده را از کارخانه‌های وطنی خریداری و در اساس درخواست خواجگی‌های دهقانی به طریق اجاره مالیوی در اختیار آنها قرار می‌دهد. شروع از سال 2020 کارخانه وطنی تاجران تجهیزات کشاورزی به مانند تایبند، کارتوشکا شینونک، کارتوشکا کنک، فرمکنک برای شینانیدن درخت، علفدروهای دیسکی، گندم کوبک، اسپورهای 2 و 3 تنگه، یدک‌های تراکتوری و گندم کوبک را در شکل قسم‌های احتیاطی وارد می‌نماید که متخصصان محلی آنها را جمع و وصل می‌نمایند که این تدبیر از یک طرف در کاهش دادن ارزش تجهیزات مساعدت نماید، از طرف دیگر در تأسیس جای‌های نوی کاری زمینه خواهد گذاشت. تاجیک اگرولیزینگ با شرکت تراکتورسازی تاجران برای بندوبست نمودن تجهیزات‌ها از آن جمله تایبندها یک چند نمود، علفدروک‌ها یک چند نمود و قسم‌های احتیاطی آورده شده در این شرکت و یک جایگی با کارمندان
корхонаи воҳид давлатии тоҷик агролизинг банду пайваст карда мешавад ва ба харидорон ба тариқи иҷораи молиявӣ дода мешавад. ҷамъияти саҳомии пӯшидаи агротехсервис ки ба ҷамъу васли 11 намуд тракторҳои МТЗ машғул мебошад, корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии тоҷик агролизинг бо ин корхона низ ҳамкориро зич намуда хоҷагиҳои деҳқонии мамлакатро бо техникаю таҷҳизот таъмин менамояд. корхонаи мазкур имрӯз дар баробари ҷамъу васли тракторҳо имконият пайдо намуд ки 12 адад комбайнҳои ғалладарави ниваро ҷамъу васл намояд. дар баробари ин корхонаи ватанӣ беш аз 12 намуд таҷҳизот аз қабили 4 намуд ядакҳои тракторӣ, испорҳои гуногун тамға, чизел культиваторҳо, алафдараву тойбан ва ғайраро истеҳсол менамояд. корхонаи мо имрӯз истеҳсоли дастгоҳу таҷҳизотҳои заруриро барои боғдорону кишоварзон ба монанди ядакҳои тракторӣ, испорҳо, алафдаравҳо, тойбан, чизел культиваторҳо, тухми пошак, сихмолаи даврашакл, гандум кӯбак ва ғайра истеҳсол карда мешавад. дар маҷмӯъ беш аз 30 намуд дастгоҳу техникаҳои соҳаи кишоварзӣ дар ин корхона ҷамъ васл карда мешавад. қариб 70% истеҳсоли ядакҳо ва испорҳо маҳсули истеҳсоли худи корхона аст. корхонаи воҳиди давлатии коргоҳи мошинсозӣ дар баробари дастгоҳу таҷҳизоти зарурии соҳаи кишоварзӣ ҳамчунин истеҳсоли 30-40 намуд маҳсулоти қисмҳои эҳтиётиро ба роҳ мондааст ки қаблан чунин дастгоҳу таҷҳизот аз хориҷи кишвар خریداری کرده میشد. کارخانه واحد دولتی جمهوری تاجیک اگرولیزینگ منبعد نیز همکاری را با کارخانه‌های وطنی توسعه بخشیده بیشتر ماشین‌آلات استحصال کارخانه‌های وطنی را که از نگاه صفت نسبت به ماشین‌آلات استحصال دولت‌های خارجی برتری دارند خریداری نموده در رشد و توسعه این کارخانه‌ها و تشکیل جای‌های نویکاری سهم خود را می‌گذارد. عبدالحمید نظیر، مقصد اخبار. имрӯзҳо дар шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон масъулини соҳаи беҳдошти замин ва обёрӣ тибқи нақшачорабиниҳо тадбирҳои мавсимиро ба монанди таъмини пойгоҳҳои обкашӣ ва тоза кардани заҳкашу дигар иншооти обрасонӣ анҷом медиҳанд. хоҷагидорону кишоварзон барои дар вақти мувофиқ таъмин намудани заминҳои кишоварзӣ бо оби захиравӣ ва яхобмонӣ аз имконият самаранок истифода менамоянд. гузориши хабарнигорони мо. вобаста ба иқлими ҷумҳурии тоҷикистон олимони соҳаи кишоварзӣ тавсия медиҳанд ки таъмин намудани намнокии заминҳои киштшаванда ва яхобмонӣ дар боғоту майдонҳои кишти дигар зироатҳо дар ин мавсим аз бисёр ҷиҳат барои рӯёнидани ҳосили фаровон мусоидат менамояд ва баҳри сари вақт анҷом додани ин тадбири муҳими кишоварзӣ аз ҷониби раёсати беҳдошти замин ва обёрии вилояти хатлон ва ниҳодҳои зертобаи он дар шаҳру ноҳияҳо тавассути ҷӯю каналҳои худҷорӣ хоҷагидорон бемушкилӣ бо оби полезӣ таъмин карда мешаванд. дар вилоят барои гузарондани корҳои яхобмонӣ, шустани заминҳои шур ва обшӯйкунии заминҳо об дастрас буда бо хоҷагиҳои истифодабарандаи об дар мувофиқи талабномаҳошон бо об таъмин карда истодаем. дар он минтақаҳои заминҳое ки худҷорӣ аст. ҳар сол мо ҳамин вақт яхоба мемонем, фоиданокиша дида истодаем. бодом бедоршавиш барахтар мешавад. барои ҳамон мо омонда истодем ки бедоршавиш дертар шавад. шабона хунук мешавад, ҳашаротҳои зарар мерасидагиро нобуд мекунад. таъмини шароити мусоид яъне мавҷудияти оби полезӣ дар ҷӯю наҳрҳои худҷорӣ имкон медиҳад ки хоҷагидорон бе мамоният яхобмонии боғот ва обшӯй намудани заминҳои киштшавандаро сари вақт анҷом диҳанд. дар ноҳияи вахш масъулини идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрӣ баробари анҷом додани тадбирҳои марбут ба чорабиниҳои тирамоҳиву зимистона ҳамзамон мувофиқ ба дархости хоҷагидорон онҳоро бо оби полезӣ таъмин менамоянд. дар шабакаҳои обрасонӣ 2 адад техника ба сурат кор карда истодааст. дар заҳбуру заҳкаш ҳам бошад инчунин кору фаъолият карда истодаанд. яхобмонӣ, обои захира масъала қатъиям ба мо ана хоҷагиҳои деҳқонӣ муроҷиат кунанд, мо ба о таъмин карда метавонем. масъулини соҳа дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ низ имрӯзҳо баробари анҷом додани дигар корҳои мавсимӣ инчунин баҳри дастрасии кишоварзону хоҷагидорон бо оби полезӣ ҷиҳати гузаронидани яхобмонӣ ва таъмини намнокии майдонҳои киштшаванда шароитҳои мусоид фароҳам меоваранд. зеро ба назари олимони соҳа яхобмонӣ як навъи обёрие мебошад ки маҳз дар фасли зимистон ба заминҳои киштшаванда ва боғу тогзор монда шуда дар натиҷа шӯрии хок кам мегардад
ва заминҳо хубтар нам мекашанд. Микроорганизм ва ҳашаротҳои зараррасон низ нобуд мегарданд. то имрӯз мо обшӯйкуниро ба анҷом расондем. обмонии захиравӣ ҳоло ҳам давом дорад. дар боғу тогзорҳо то ҳоло 1200 гектар боғу тогзорҳоро аз якхобмонӣ мо баровардем. масъулини соҳа дар ноҳияи ҷайҳун бо назардошти он ки бештари сокинони ин ноҳия дар соҳаи кишоварзӣ фаъолият менамоянд, ҷиҳати таъмини хоҷагидорон бо оби полезӣ ва беҳдошти ҳолати мелиоративии заминҳо аз имкониятҳои мавҷуда мақсаднок истифода менамоянд. мувофиқи нақшаи чорабинои тирамои зимистона мо дар бар гирифтем 33 километр тоза кардани каналҳо, аз замин 15 километр тоза кардани забуру закашҳо. бо дастгирии агентии беҳдошти замин, раёсати беҳдошти замин дар вилояти Хатрон, ҳукумати ноҳия то имрӯза мо тоза кардани каналҳо ба 16 километр, 11 километр дига забуру закашро тоза карда истодем. тибқи иттилои масъулини раёсати беҳдошти замин ва обёрии вилояти Хатлон, имрӯзҳо бо истифода аз мавсими мусоид ҷиҳати анҷом додани корҳои таъмирӣ дар пойгоҳҳои обкашӣ, тоза кардани заҳбуру заҳкашҳо ва дигар иншоотҳои ирригатсионӣ, кормандони соҳа дар ҳама шаҳру ноҳияҳо амалҳои марбутаро анҷом дода, боварӣ доранд ки дар мавсими нави киштукор сокинон ва хоҷагиҳои деҳқониро ба пуррагӣ бо оби полезӣ таъмин менамоянд. таварали соҳибназар, Парвизи Сафар аз вилояти Хатлон барои барномаи ахбор. кишоварзони шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд барои афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулот тадбирҳои заруриро амалӣ менамоянд. татбиқи барномаҳои давлатӣ, истифода аз технологияи пешрафта ва имтиёзҳои давлатӣ ба соҳа, ноил шудан ба нишондиҳандаҳои меъёрии тухмипарварӣ ва зотпарварӣ яке аз роҳҳои асосии афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маводи ғизоӣ ва таъмини бозори истеъмолӣ пурра бо маҳсулоти ватанӣ мебошад. гузориши Равзали Раҳмон ва Дилшод Юсуфӣ. кишоварзони вилояти Суғд бо истифодаи оқилонаи замину об давоми як соли гузашта ҳаҷми истеҳсоли аксари намуди маҳсулоти кишоварзиро афзун намуда собит сохтанд ки метавонанд бозори дохилиро бо маҳсулоти худи таъмин намоянд. хусусан афзоиши ҳаҷми истеҳсоли ғалла, шолӣ, картошка, сабзавот, гӯшту шир, гӯшту тухми парранда ва маҳсулот аз кишти такрорӣ ба таъмини талаботи бозори истеъмолӣ бо маводи ғизоӣ мусоидат мекунад. ба гардиши кишоварзӣ баргардондани наздик 1500 гектар заминҳои корами обӣ, истифодаи имкониятҳо дар зиёд намудани масоҳати кишти намудҳои маҳсулот, ҳосилнокии бисёр номгӯи зироат, баланд кардани маҳсулнокии боғу тогзор, истифодаи имтиёзҳои давлатӣ дар рушди паррандапарварӣ, моҳипарварӣ, замбури асалпарварӣ, бунёди гармхонаҳо, вориди чорвои зотӣ, ташкили фермаҳои чорводорӣ, нав кардани парки мошину тракторӣ, мошинолоти кишоварзӣ ва ҳалли як ида масоили соҳа аз роҳу имкониятҳои баланд бардоштани самараи обу замин мебошанд. дар баробари ҳамаи омилҳо ноил шудан ба нишондиҳандаҳои мутобиқ ба талабот дар тухмипарварӣ ва зотпарварӣ аз заминаҳои асосии баландбардоштани боздеҳи замин ва маҳсулнокии чорво маҳсуб меёбанд. дар вилояти Суғд 27 хоҷагоҳи тухмипарварӣ фаъолият мекунанд ки дар таъмини соҳа бо тухмии худӣ, ғалла, пахта ва картошка саҳмгузор бояд бошанд. хоҷагоҳи тухмипарвар пеш аз он барои таъмини хоҷагоҳи кишоварзӣ истеҳсоли худӣ дар таъмин намудани тухмиҳои хусусияти репродуксионӣ бояд дигар хоҷагоҳро таъмин кунад ва имрӯз ин корро низ ҳаст. албатта он таъмине ки имрӯз хоҷагоҳи тухмипарварӣ таъмин кардастанд бо таври на ҳамаи хоҷагоҳ дастрас карда мешаванд. барои ҳамин ҳам лозим аст ва зарур аст ки хоҷагоҳи тухмипарварӣ дар ҳамкорӣ бо раёсатҳои кишоварзӣ ва соҳибкорон барои бештар дар замини аввал ҳамин бисёртар тухмиҳои хусусияти элита репродуксия якум, репродуксия дуюмро тайёр карда ба хоҷагиҳоро таъмин намоянд. соҳаи чорводорӣ манбаи истеҳсоли маводи ғизоии аввалиндараҷаи истеъмолӣ чун гӯшту шири чорво, гӯшту тухми парранда, гӯшти моҳӣ, маҳсулоти замбури асал ва ашёи хоми саноатӣ буда афзун намудани маҳсулоти соҳа дар баробари ҳамаи дигар заминаҳо ба зоти чорво вобаста аст. хоҷагоҳи зотпарварӣ бояд корашонро ҷонок намуда барои пешрафти соҳа ва барои баланд бардоштани маҳсулнокӣ барои таъмин намудани амнияти озуқаворӣ бояд корбарӣ намоянд. зимни таҳлили вазъи соҳа зикр ёфт ки масъулони кишоварзии вилоят шаҳру ноҳияҳоро зарур аст ки баҳри иҷрои дастуру нишондодҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон истифодаи якҷояю оқилонаи обу заминро ба роҳ монда, хусусан дар самти истеҳсолу таъмини тухмиҳои серҳосил, зиёд кардани саршумору маҳсулнокии чорвои зотӣ барои боз ҳам афзун намудани ҳаҷми истеҳсолу баландбардоштани сифати маҳсулоти кишоварзӣ ноил гарданд.
омодагӣ ба кишти баҳорӣ аз ҷумла тайёру захираи тухмиҳо, анҷоми шудгори заминҳо дар муҳлати кӯтоҳ, истифодаи техникаҳои кишоварзӣ аз вазифаҳои муҳиму аввалиндараҷаи соҳа арзёбӣ гардид. дар ноҳияи Фархор барои васеъ намудани майдони кишти зироати кишоварзӣ аҳли заҳмати хоҷагии деҳқонии Рахш иқдом гирифтанд, ки имсол беш аз 40 гектар замини корами солҳо бекорхобидаро аз нав ба гардиши кишоварзӣ ворид намоянд. гузориши ҳамкорони мо. дар асоси иҷрои нишондоди паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти пешгирӣ кардан аз гардиши кишоварзӣ, баромадан ва шуршавии заминҳо дар ноҳияи Фархор барои васеъ намудани майдони кишт ва аз нав ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои солҳо бекорхобида, аҳли заҳмати хоҷагии деҳқонии Рахш иқдом гирифтанд, ки имсол ҳолати миллиятивӣ беш аз 40 гектар чунин заминҳоро беҳтар намуда, дар он кишти зироатҳои кишоварзӣ гузаронанд. солҳои пеш ҳамин заминҳоро қисман барои хӯроки чорво, ҷори мака, қисман пахта, шоли кишт мекарданд. аз сабаби заҳкашҳо тоза накарда монданд. заминҳои ҳамин мавзеъ ба шӯразамин табдил ёфтанд. дар ин мавзеъ соли гузашта 30 гектар замин бо тоза кардани заъбуру заҳкашҳо ва ҷалби техникаи зарурӣ дубора ба гардиши кишоварзӣ ворид ва дар он кишти шоливу зироати хӯроки чорво гузаронида шуд, ки аз ин қитъаҳо аҳли заҳмат то 60 центнери ҳосили шолӣ ба даст оварданд. ба андешаи деҳқонон кишти шолӣ дар соли аввал боиси шуршӯии заминҳо гардида, тоза кардани заъбуру заҳкашҳо бошад, ба паст шудани обҳои зеризаминӣ мусоидат хоҳад кард. 30 сол гузаштааст, ки ҳамин заминҳо шуршавиш, эрозияи замин зиёд шудагӣ аз сабаби заҳкашҳо тоза накарда монданд. соли гузашта мо 30 гектар замини бутазорро тоза карда кишти шолӣ гузарондем. хоҷагии Рахш иқдом гирифтааст, ки 42 гектар бутазорро тоза карда ба гардиши кишоварзӣ ворид карда шолӣ киш кунем. дар ин мавзеъ то соли 2020 майдони беш аз 70 гектар замин ба бутазор табдил ёфта буд. аз ҳисоби марҳила ба марҳила тоза кардани заминҳо ва заҳкашҳои дохили хоҷагӣ, имсол бояд заминҳои ин мавзеъ пурра ба гардиши кишоварзӣ ворид карда шавад, ки аз ин ҳисоб майдони кишт васеъ, нишондоди истеҳсоли маҷмӯи маҳсулоти кишоварзӣ зиёд ва аз ҳама муҳим боз шумораи муайяни аҳолии деҳот ба кор ҷалб карда мешавад. барои дар ин замина таъмини амнияти озуқаворӣ ва пурсамар истифода бурдани заминҳои корам дар ноҳия аз ҷониби кормандони муассисаи давлатии хоҷагии ҷангал низ дар мавзеъи дашти Кокул беш аз 10 гектар замини солҳо бекорхобида ба гардиши кишоварзӣ ворид карда шудааст. дар ин мавзеъ бо насби иншооти обрасонӣ боғҳои намунавӣ бунёд ва ҳамасолат дар байни қатори боғҳои нав новобаста ба таъсири хуруҷи малах, кишти полезӣ, маҳсар, зағир ва ғаладунагӣ гузаронида мешавад. тибқи нақша дар мавзеъи дашти Кокул низ бояд заминҳои корам пурра ба гардиши кишоварзӣ ворид карда шавад, ки ин иқдом ба ташкили ҷойҳои корӣ, пешрафти вазъи иқтисодӣ ва фаровонии бозори истеъмолӣ равона гардидааст. идомаи ахбор. таълим ва тарбият дар ҷараёни ҳамкории зичи се шохаи иҷтимоӣ оила, мактаб ва ҷомеа сурат мегирад. қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд соли 2011 ба тасвиб расид, ки барои боз ҳам баланд бардоштани масъулияти волидон дар тарбияи фарзанд заминаҳои воқеӣ фароҳам овард. гузориши ҳамкорони мо. бунёди ҷомеаи солим пеш аз ҳама ба оилаи солим вобаста аст. маҳз ҳамкории се ниҳод мактаб, ҷомеа ва оила муҳити созгорро барои тарбияи дурусти наврасон фароҳам оварда, дар ин замина насли ояндасоз ба воя хоҳад расид. бо назардошти ин масъала дар мамлакат қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ба тасвиб расида, таи чанд сол аст ки мавриди амал қарор дорад. тамоми аҳли ҷомеа, падару модарон, мактабу ҳама бо ҳам нашавем, агар масъалаи тарбияро дуруст ба роҳ монда нашавад, боиси халалпазирии ҷомеаи муосири мо мегардад. вақте ки заҳматҳои президенти кишварамон, заҳматҳои раиси шаҳрамон, масалан Рустами Эмомалӣ инқадар заҳмат карда барои зебоию ободии кишвари мо заҳмат кашида, яъне корҳои муҳимро анҷом додастан. рӯз ба рӯз кишвари мо зеботарин кишвар, масалан махсусан шаҳри Душанбе дар байни шаҳрҳои дунё агар муқоиса ҳам кунем, ҳоли зеботарин шаҳр аст аз ҷиҳати назофату тару тозагиш, аз ҷиҳати орустагиш. чунки ҳамин вақте ки инсон ба табиат менигарад, ба шаҳри худаш менигарад, ин ҳам як навъи тарбия аст, як тарбияи психологии рӯҳии инсон аст. бинобар ин падару модарон вазифадор ҳастанд ки
فرزندان خود را در روحیه خوب تربیت کنند، خود را به طرف نگیرند. مسئولیت پدر و مادر را برای تعلیم و تربیت فرزند قانونی عمل کننده به طور مشخص پیش بینی کرده است که هدف از آن جلب هرچی بیشتر نورسان به دانش اندوزی و دوری از هر گونه عمل ناشایسته می باشد. این قانون حقوقی وجود داشتن را دارد و آن به تربیت فرزند در تمام گوشه کنار تویستان تاثیر مثبت خود را رسانیدند. برابر مورد عمل قرار گرفتن قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، هر یک انسان خودآگاه و خودشناس به خصوص پدر و مادر در تطبیق با ثمر آن به واسطه سهم میگیرد و در تعلیم و تربیت نسل نورس مسئولیت احساس نموده بهر رسیدن به این هدف دقت جدی میدهند تا اینکه آنها داننده علم و تکنیک زمانوی، مدنیت و فرهنگ، عنعنه‌های ملی و جهانی باشند، توانند که فرهنگ و عنعنه عبرت بخش ملت تمدن آفر تاجیک را در عرصه جهانی معرفی نمایند. مقصد اساسی تربیت همه‌جانبه و انکشاف دادن معرفت و مدنیت طالب علمان این ثمرناک استفاده بردن ایام نورسی و جوانی آنهاست. بعد قبول و تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند وضع موجوده در این سم را به بهبودی آورده، قانون مذکور آینده نیز برای تربیت و تندرستی و خویشتن‌شناسی نسل جوان مساعدت خواهد نمود. خورشید نجم‌الدین، اهل دین کریم، مقصد دوشنبه اخبار. در شهر دوشنبه با مقصد رشد فرهنگ ملی و هوسمند نمودن نورسان و کودکان فستیوال استعدادهای نورسی مکتب‌های رسامی بچگانه تحت عنوان رسامی نورس برگزار گردید. گزارش محمد مومنزاده در این خصوص. فستیوال استعدادهای نورس طی چند سال است که با ابتکار وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان برگزار می‌گردد. سال روان دور اول فستیوال مذکور در مؤسسه دولتی کالج رسامی برگزار گردید که در آن 9 مؤسسه تعلیمی که از شهر و ناحیه‌های تابع مرکز و دیگر مؤسسه‌های فرهنگی وزارت فرهنگ فعالانه اشتراک نمودند. مقصد اساسی این چاره‌بینی اساس برای دستگیری رشد ساحه صنعت میباشد، برای пайдо намудани истеъдодҳои насли наврас аст ва инчунин барои тарғибу ташвиқи истеъдодҳои рассомони ҷавон барои дохил шудан ба коллеҷҳо ба муассисаҳои олии кишвари мо мебошад. дар намоиш имрӯза кораи эҷод намудаи иштироккунандагон равиҳои гуногун аст. санъати тасвирӣ аст, санъати амалӣ аст. яъне дар санъати амалӣ ҳунарҳои мардумӣ дидан мешавад: заргарӣ, кандакорӣ, кулолгарӣ, наққошӣ ва бофандагӣ бадиӣ. در دور اولی این فستیوال 100 نفر اشتراکچی اشتراک نمودند و در دور نهایی فستیوال طبق پیشنهاد اعضای حکمان 30 نفر اشتراک می‌نمایند. طبق اطلاع مسئولین این فستیوال امکان داد که استعدادهای نو پیدا گردید. با تیاری‌های زیاد اینجا آمدم، رسم‌های خودم رو پیشنهاد کردم. سال 2020 آزمونی سپیده شده که بود، در آن آزمون من جا گرفته بودم. طوری از عکس و مصوره‌های تصویرنموده اشتراکچیان فستیوال نمایان گردید، آنها بیشتر منظره‌های زیبای تاجیکستان را با مهارت بلند تصویر نمودند. غالبان این فستیوال از جانب هیئت تدارکات با تحفه و جایزه‌ها قدردانی کرده می‌شود. فستیوال مذکور در بین کودکان و نورسان سنی از 8 تا 18 ساله برگزار می‌گردد. محمد مومنزاده، بهادر حسن‌زاده، اخبار. بیننده های گرامی، این بود نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار. با شما زندگی آباد و آسایش‌تر را تمنا داریم. سلامت باشید.